se ljudi, u Šakal TV, ja sam Lucky Dowell, a s nama je Aleksandar Thor. Mr. Thor. Dobar kill. Ja sam ga blokirao na možda ide. Evo što ga je nisam imao nijednu moć. Uglavnom se bug nisam imao nijednu moć, morao sam da izlazim. Zato smo izgubili pola sata. Koji bug? Uzletao sam na ovu frame, ona mi se, ono kao da je bila na nekom drugom mjestu. Secka. Meni secka. Bug. Iši Branke, he's dead. Samo da kažem, ljudi, Lata u najavi. Posle Thora, ha? Molim? Posle Thora spaja. Thor je ipak najjači posle Thanatosa. You catch. Tan. Dođi. Dolazim. Dobro, Juram još vremena, ljubi Thora, najbolj boga. Aj, ne. Dobre. Hajde, evo da ti je. Da bi ti je. Aj, tik. Dobre. Abi pre. Ono mi... What? Ko? Apollo. Dađi vam Apollo, dađi. O jeba. Moraš da mi se približavaš, a? E pa ja ću da gledati. Imam ulti sam da znaš. Od ulta nam. Ima da nama ne laga. Još bebe. Znači mislim da to bude najbolji epizoda koju smo nikad snimili. Snimali smo 1000. Out of mana. Be right back. Okay. Ljudi, danas smo kazali klip, a juče smo izbacili neka. Idemo, trči. Let's try it. Mario. Fuck, Dick! I tikam još. Ulta! O, ga sredio u pamet. Ale ću pa jeszcze bo. Ja tu się było do nas Yes. No, znači, a mnogo si njena tvoji najjači ult u igrici, ljudi, samo da skači! Ultaj! Ulta! ne mogu da ništa, meni secka i plus mi laga. Počeš mi ono mene secka. Posle kad počeš mi mene secka. Ne! Može, čutim prije sajs. Mi vodimo, imamo dobar tim. Da, vodimo, Daj, brate, nemam.
A daj, što si sam uzeo? What? Au, ne moram da begam s čas. Ti dođeš u bulanki, mislim da sve uradio. Ja. Ultam! I gotovo! Šta men podiže? Freja, glupa. Reagira me. Freja isto pre. Loki već. Sorry, ali moram da be. Evo, pogledaj bateja, ako može pomoći. Killing spree! Znam da je umro od Afrodite, što sam lijepo mogla Afrodite. Afrodite je najbolji healer. Idemo ultam! I padam. Palalalala. What? Nemoguće. Gotov sam. Spasila me Afrodite multi. An ally has been slain. Sljedeće, mislim, ovo je bio prvi part. Sljedeće.